vai chi pe le vek ule amasa in tual chung chanchin ilungai thamasa ila tunkar ni sompur khan sema bok not local council te chuan bung veng kong chezual khwarthuk laite natlang phatna sum ting khom le council sum hangin siam that natlang an neya helai kong hi cement chun phei vek tura ruamhan nima se tundin huna sarkar lama sum arem chan mei ri lo awang le furro tui tlaten alati boy awangin siam mei thei ani ri lawa mipui lama harsatna athinin ro tui tlak laya kalreom khop atin tak awangin mipui thokhom sum mang hian natlanga lo siam nei lok ri ani a abul hnayami ten tuile man ruam mo angte phaltaka anlo man tira wangle natlang thingpuite anlo lumsak te cement chun zo to hnuwa mani kot thewa thanem ngai taka tui anlo pithin chu zema bok not local council te chuan lomam anti hle a mipui ten theito ban thlop tlat thin awangin khotlang mipui chunga po zema bok not local council te chuan lom thu an soimol mol ani zema bok not local council le bial corporator pu vanal naya malakna in agriculture thlang si tuikhur lemin in achil bo vek to chu hai chuale ni in tuna hian siam that levek tura malak chho mek ania si baka hian si pan na kong mu mal lo lutuk chu awaya siam that vek tura roman ni in tuna hian ma an la chho tran mek ni in thu kan dong tin hemi baka hian damweng tuikhur liwe to tak le anoya tuiput chuak thin chu chut chiat veka abula tanga siam that vek turin an ro man ngal boka heipo hi malak chho ngal turin tuna hian boipui chho mek ni in local council chairman ne na tangin thu kan dong zema bok not local council futsal team tele kulikon local council futsal team te chu tunkar thole ni sompanga taidar thum khan anin khela in khel nung takle mu nam tak min hlui theya in khel tan phata tangin zema bok not local council ten nor ngalin experience lama anchung nung zoka fitness thaveve players ton thriat nei kol veve anni na alanga in khel a mu nam hle ni zema bok not team enkol tu jingmi tlangwal thomas dal big ngura local council secretary chuan kanveng players te unfit ti ashiatin practice thatak an nei ti le kan coach sen omjanei takin kan players te an rem khomani ti in khelenin alang ngala kan players ten an khel tha ani atia kan veng players doctor ma mona sailupi sailo le tlangwal moite ten goal an khung thu kan dong bok ani kulikon fc laga hian siruk sithumin zema bok not futsal team te hian hne na an chang ani tunin rinni ve khan zema bok not local council team te chuan chanmari west local council team te machon le in khel mu nam tak noya game tirlama zema bok not team ten sipur masa in bedzo ka atangma se an sipur te sut le vekin in khel bo ruak atang thale a ama roi chun zom tu zok atang le in chanmari west lam hian hun top don naya an sipur anon sut le a hun tlem te om to line zema bok not team te chasual hlawin he hun tha an nei chun hi chanmari west team te hian gola an chantira awan nei zoka an tang zuita ani pathian ni ko rang program te ilo ngai thak chun zom le nga lila Presbyterian Kausan zema bok not pathian ni chomma in khom tan tu pkl rin moi zirlai somthum paretna lalpa ven khopui ti zir ani ang zanin khom thusil tu upa ke silal pian thanga zaipol ktp group singing ngai thak ani ang fil veng kausan pathian ni chomma in khom tan tu pc thangpui zirlai somthum paretna lalpa ven khopui ti zir ani ang chanu baptisma sacrament nei tur ani ang pathian ni zan in khom thusil tu pastor kelal thengliana tholom hi NEICC pola la khom ani ang Baptist Church of Mizoram zema bok kausan tun pathian ni kalta khan zema bok bial khom pui voisom pangana le rural voisom pasarina Baptist Center BCM Fogland ten an thlenga Indinia bial rural na nei ani sangni somni pali tanga sangni somni le pasari roi tu po thangal ani a zirtop zana tanga tanin pathian ni zan thleng hun man ani a he huna thu soi tu te chu zirtop zana upa f lalthan zuala indini zana upa f lalchan hema pathian ni zinga reverend r laldin kluanga executive secretary aizol pathian ni chonua hian lalpa zanri sacrament reverend c lalrem moya bial to pastor in abot sai ani pathian ni zan thu soi tu upa ke laldu oma outgoing chairman te anni a pathian ni zan income hian bial sunday school ti tha loman sem ngal ani tun pathian ni choma income thu soi tu upa pc zomona NEICC day of prayer sunday school puitling lama mani class thawa zirtir tu ten class lak tur ani ang sunday school ban hian pathian ram soma pakhat chirna kausan committee ten kausan hola nei ani ang pathian ni zan thu soi tu upa f lalchan hima ani ang UPC North East zema bok kausan pathian ni chomha in khom froi tu upa vanal chuai lova tan tu sister zoram thangi sunday school zirlai thuril tu le hlathan khom te zirlai somthum pasari na mangai na lungoi ti zir ani ang zirtir tu brother Samuel lalden puya chonhin khom froi tu upa ke vanal tana tan tu brother ke vanal rota
thuril tu brother ke vanal roya zanin khom hroi tu upa ke vanal trana thuril tu evan malsom thanga preaching station din thar ko ran pathian ni choma in khom hroi tu brother lalngai thanga tran tu sister lal than moi zirtir tu kesil din sanga chunle zan chairman upa ke than chung dunga chunle zan hi zemabok is ko ran tenen rong bolna preaching station te hian an nei ho dona evan ke vanal dikan rong bolna anayang EFCI ko ran zemabok pathian ni choma in khom chairman upa si manga tran tu pi lal thang nemi zirtir tu tol upa ro changliana zirlai samni le pasari na isaya bung somruk pali chang khaderanga chang so pani zirturani ang pathian ni zanin khom chairman tol upa darchal chunga thusil tu upa lalthan kunga mar ani ang United Pentecostal Church of Mizoram Zemabok Not Koshan pathian ni chomha in khom chairman upa laltan moya superintendent Sunday School tantu unawnu manga izoli zirtir tu unawnu lalom zoli zirlai samthum le pasarina zir ani ang pathian ni chomha in khom chairman upa h laltan moya tantu unawnu arlal thuam liani thusil tu unaw pa ti zorama pathian ni zanin khom chairman upa h laltan moya thusil tu tol upa si lalin kima te andi ang UPC Mizoram din thar kaushan chomhein khom hroi tu upa lal hroi tlonga tan tu lalrem thangi zirlai som thumle palina zirani nga chonhin khom tan tu lal thar moya thu sei tu hriat zawi zanin khom thu sei tu lal theng liani te andi ang Isu Krista kaushan zemabok din thar pathian ni chomhein khom hroi tu upa lalian soma tan tu Andrea lalrin sanga zirlai som thumle parukna ai gupta ram gosena Jacopale achungte anomti zir ani anga upa wanal lunin mun khata minzir tirdon ani pathian ni chonnu in khom hroi tu upa wanal thuama tantu pirem moi thusil tu tol upa lalbiak ni i te ani ang khati jong kha ko sang pathian ni program kan ngai thang chu